sa bone mme Thato Kgosi More mo go tsa metshameko ha mo go tsa poediata ke na le le tshepiso sekolo ko ditlhogong tautona a re ditsela tsa A3 le ya A33 di le botlhokwa thata mo go tlhabololeng lehatshe. Fa banni ba nqaunqau ba rotloediwa go dirisa lenaneo la re tšhentšheng go tlomatsa ngwao ya bone. Setlhopha sa Botswana se tsoga se simolola go phadisana kwa kgaisang ya World Athletics Under-20 Championship. Dumelang, tautona re Mokgotsi Masisi a re ditsela di ke tlhabololo tsa botlhokwa go godisa letshwelo ya lefatshe leno ke ka mo puso e tsweletseng ka go diragatsa maitlamo a yone a go aga sešwa ditsela tsa A3 le A33 ha se mosetse mmuso go agwa ka sešwa ga ditsela tsa A3 go ya Nata Gweta le ya A33 ya Nata Ngwasha. Tautona Masisi o rotloeditse banni ba Nata go tlhagafalela go simolola dikgwebo ka nako ya kago ya tsela eo. Ditsela ke bontlhabongwe ba ditlhabolo bo botlhokwa dio tsotlhe tse le di apereng di tsamaile ka tsela helo ha o leng teng ya ka gompie go re le mo Nata yana ha se gore sengwe le sengwe se re se tlhokang se ka tswa mo tikologong ya Nata go na le tse e leng gore la dira go le mo Natamo ntse ke bona traka e se taya e rwele bojang bo tsamaya ka tsela. Dipilisi tse di nwang tse di tsamaya ka tsela ha molwetse a iswa sepatala o tsamaya ka tsela tsela ke botshelo ha o bona re tloga yana e be re ra go lagela tsela re itse gore ke yone e tla rabolang dio tse dintsi re lorile ke nako ya gore re lorele ko pele jaanong re le Nata ha re batle tsela hela nna ke le tsela hela ha go pale gore le maemelo a dihwane a tle go nna mo Nata. Ke ne ka parlamenteng e le bontlhabongwe ya diphetogo gore mo molaong wa ditsela re tsenye mo go teng tolling gore go ba di-toll gates a re ntse go seo mo molaong ya ditsela tse dingwe tse dintšha jaaka A1 ha re ya ga sešwa le tse dingwe gongwe jaaka ene A33 re tla ira di-toll gate ka re ga re ka ke ra ira sepe ntleng le molao ke diphetogo tse e leng gore re di tshwere ra di dira. Motse wa nqaunqau kwa kgaolong ya Kavango ba rotloeditse go dirisa lenaneo la re tšhentšheng go tlotlomatsa dingwao tsa bone go ba ipela ka tsone ebile ba di bapatse mo go tlhatlosa itshwelo ya lefatshe ka go lemogilwe fa tšhaba e fetogetse dingwao tsa yone. Letsela ngwao le le neng le tshwerwe kwa motseng wa nqaunqau le ne le bula semmuso ke mothusatona wa Banana Bong metshameko le ngwao Re Buti Bili yo o kgothaditseng banni go kabakanya bojanala le ngwao go itshetsa. Tiny Tsukudu. Nqaunqau ke motse o nang le merafe e farologaneng jaaka ba Herero, Bambokushu, Baei le Basarwa ka jalo Re Bili o rotloeditse merafe e go kopana ba dira lefelo la ngwao fa ba ka supang teng ditiro tsa bone tsa ngwao. Go tlhalosiwa fa go dira jalo go ka thama ditiro mo motseng go rekisa le go ruta mafatshe a mangwe ngwao ya bone mme ba tsholetse itsholelo ya lefatshe. Ba ga tsholla morahi o ka paketsa ngwao ya bona ya go rekisetsa ba bangwe mme ba kgatlhegela morago ba dirisa dikitso tsone tseo go ikgodisa mo dikgwebong ba ga tsongwao o ka irekisetsa ba bangwe ba hatsi ya kata mo kgaolong ya rona ya nqaunqau e kata mo ETSA 6 ba kata mo ETSA 1 go tla go benchmarka go tla go ithuta ka tsa ngwao mme sone seo se ka diragala hela sentle ha le gore organized ka ke bolemogang le le organized ka teng. Re tlo dira dilo tsa ngwao mme ka ra o tlo dira dilo tsa ngwao o tshwanetse gore o bile o dire dilo tsa ngwao tse di tshwanetseng bangwe ba tswa kwa ETSA bangwe ba tswa mo nqaunqau bangwe ba tswa kae mme ka ra ga le tsile yana tlo go bona gore ene ngwao e go twe ke ngwao gore e wa eng. Matlotlo a tlholego, mmino, dijo le tse dingwe tse di fitlhelang fa go tlhalosiwa fa di ka dirisiwa go kabakanya itsholelo ya motseo. Re batla go bona
le tsenelela bana le botsadi mo Ngondimbi, le tsenelela le tokahatsa mahura a Ngodibi, le kgona go gora mo seemo sa go dira factory ya Ngodibi e mo go yone go ka berekang bana ba dikgaolo tsa rona ba hirwa ke lekalana kgotsa ke komponi ya Ngodibi re tshela ka yone gorosa dikakanyo tsa lona ko re ka ngwao e le pinagare ya morafe go supafala fa go le botlhokwa gore morafe mongwe le mongwe o ipele le go tlhabolola ngwao ya bone go nna le seriti. Tiny Tshukudu, BTV News, Ngau. Motsatona wa dikgaolo tlhabollo magae Rembuse Pule wa khotse mokgatlo wa Madikwe Community Care Group go bo o sekegetse matshwenyego a bana le bogole le bagobi ditsebe o bile se go malolwane go mogwantong wa Polotlhomogi wa Dinokeng o neng go tsamaiwa sekgere sa dikilomitara di le 28 go kwanya madi go aga legae la bagodi le bana le bogole. Lizzy Class. Mokgatlo wa Madikwe Community Care Group ke mokgatlo o ka disitsweng ka fa molaong o sa dire dipoelo mme o eteletse pele ke toro ya go dira legae le le tlhokomelang batsofe le bana le bogole gore le bone ba nne le seriti se se ba tshwanetseng. Le fa go ntse jalo mogolwane wa mokgatlo o Dr. Lilian Moremi o tlhalosa fa ba go thile ke go lemoga fa bagolo bana le bodutu mme ba dumela fa legae le la batsofe le tla ba fa sebaka sa go ntshana seinong. Ka face ya ntlha e re bonang gore re ka simolola ka yone ke go dira boago bo e leng gore bana le bogole ba ka tla phakela ba tsamaya mantsiboa kana le gore re ise madi ao gore re kgone gore re ka bona boago bo ka potlako gore re kgone gore tota re bone gore ko re tswang teng re gatela pele. Tiro e mokgatlo e dire ke tiro e ntle ka gore e tlebe e supa tshwaragano e tsamaelana le Vision 2036 e supang lerato tshwaragano le popagano re le ke gore re le Batswana re simolle initiatives tse di tshwanang le tse ke tswa go gwanta 28 kilometers ke thusa Batswana gore ba simolle gore bana le bogole le bagolo ba nne le haeleng gore ba huba dinao teng mme ebile ba thuswa. Mo mogwantong o ga bo gona le motshameki wa pele wa setlhopha sa kgwele ya dinao ya Botswana Re Jeromera Mathakwane a tlhalosa fa mogento o le botlhokwa ka jaana o thusa mo go thatagatseng mmele. Go botlhokwa tota gore re ne re itshilele a se gore mongwe le mongwe o ka ira 28 kilometers la ka re phakela o tsogela o ka o dikologa ntlo ke sengwe go mo COVID re rutile dio tse dintsi gore botsogo bo botlhokwa yaanong a re itekeng mme ga o ka mmele wa go tshwara temperature e bothito for a longer distance madi a gago a fena di sika di nna bollo di-blockages nyana tse di leng di a suta botsogo ba go botoka. Maphata ka go farologana le morafe ba ruteditse go bereka ga mmogo le mokgatlo o go thusa go atega mo torong ya bone ya go nna le legae la batsofe le bana le bogole. Lizzy Class, BTV News, Malulwane. Wetso le bese dikgang tsa Botswana Television mme re a tswelela mogolo le mo lephateng la thuto kwa kgaolong ya Kgalagadi Mesofina Bimbo a re botlhami bo diragatsi le megopolo e mešwa di na le bokgoni jwa go fetola itshwaro ya lefatshe mme Bimbo buile se jaaka baithuti ba thuto ga e golelwe kana OSET ba ne ba aloga kwa kang bošeng. Neo Modungwa. Lefatshe leno le mo tseleng ya go fitlhelela maitlamo a tebelopele ya 2036 gore mongwe le mongwe a kgone go itlamela le go itshetsa ke ka mo mogolwane wa lephata la thuto mo kang mme Bimbo a rotloetsang dialogane tse go tsaya lenaneo la tšhema le mananeo a mangwe a puso gore ba tle ba dire pharologanyo mo itsholelong ya lefatshe leno kana gore ga e le gore ga yo madi ga o tswa o ye kae o ye go tšhema o go bua le bone gore nna ke tla ka bokgonijo ke kopase gore ke kgone go atolosa kgwebo yane a ke re go ntse yana o bo tsa sengwe mo go bone a bo ya go dira gore re ka moso batho ba go bone ka ditiro tsa gago tse dintle ka moso le wena o tla bona le seabe mo economing ya lehatshe la Botswana ka gore mo te bo rekisa
o nna le sengwe o bo o tlhabolola lehatshe ka kakaretso mme o simolola ka wena. mme ga re tswa ga yaka dithuto tse ne re di tsaya mo batlhatlheledi ba ba harologaneng a re go emela thulaganyo e ka dinao go direla gone gore re kgone go i-sustaina mo matshelong a rona kana re kgone gore re itshetse mo matshelong a rona mme re itshetsa ka one mabogoa. baithuti ba ipelafatsa ka dithuto tse ba di anyileng. ke nthutele go apara tsone di-atšha atšha le ga ke ya pele ke e bapisele ya makgwaga o tlogela e le ya makgwago o ja yame ka lebaka la ga e golelwe hela jaanong ke lebogela ga e golelwe go le go ntsintsintsintsintsi tota empe ile ko godimo nna o gana nna le lekoko la go inyatsa ke kopa gore legoko leo le tswe mo go lona e se ka ba go tsamaye kete gore o ipelaela ke tshela ke lo lebeletse mo di-walk pathing mo ga lo tsamaya le go ga maoto la utlwa mo simolola ga gompeko lo bomme ba bagwebo la utlwa gore ke tsamaya mo walk pathing la utlwa gore tshwanetse mogwebo o tsamaya o itse gore ke a le matlhagatlhaga. dialogane tse di ne gape tsa rotloediwa go ithuta le go boloka ngwao ka go e fetisetsa ko dikokomaneng. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. mofenyi wa kgaisano ya Miss Botswana me wa Mpata Leroy Mosepedi a re maikelo a gagwe ke go rotloetsa tshwaragano le tirisano mmogo mo malapeng segolobogolo a nang le bana ba milweng ke kgogontsho ya bomme le bana. Mme Botswana o buile seo kwa kamogelong ya gagwe kwa ke mmatoropo wa Jwaneng mme Olga Ditsie jaaka a ne a tsamaya lefatshe leno. Thato ra nna ka pego. Mme wa Mpata Mosepedi e leng mofenyi wa Mrs Botswana o tlhalositswe a na le talente mo dilong di le mmalwa e bile a le pelokgale. O thusitse mo tlhabololong ya dilo di tshwana le metshameko ga mmogo le dithuto le ka tsa tiro mo baneng ba dikolo tsa toropo ya Jwaneng. Mme Mosepedi o ipeile ditiro le dingwe di le mmalwa pele tse a di simolodisitseng ka fa tlase ga lekalana la gagwe la Letsibogo Foundation ka maikaelelo a go rutuntsha le go godisa bagwebi ba banana le go ba tlhatlhalla mo dithutong tse di ka ba katisetsang go nna baeteledipele ba lefatshe leno ba motia ba kamoso. Serodumo sa dinaga Botswana se a gola. Ke dumela re it's because of the enabling environment that this government of the day is offering us. How bona di atlete tsa rona di lakasela is through the leadership e re na le yone, the enabling environment. And now here today we are here le wa Mpata wa South Korea. Re bata gore toroneo ga to koroneo e temo Botswana. For the past couple of months I've been running Letsibogo and we have done, I'd say, quite big things, especially. Re setse re fentsetse dikgolo ka lenaneo la mela Letsibogo. Segolobogolo ke lebile gore tsotlhe tse re di dirang re di dira re ntsha mo pateng ya lelwapa la me le monna wa me. Re setse re kgonne go busetsa bana ba le supa sekolong gore ba ye go kwala lekwalo la Form 5 gape. We have been able to take 7 children back to school this year, all of whom had previously failed their Form 5s due to unique circumstances around gender-based violence. Batsadi ba ga wa Mpata ba supile fa ba le motlotlo ka ngwana wa bone mme ba rotloetsa Batswana go moya manokeng. Ke kanola sehuba ke re ngwana ke o nyetswe o nyalegile ke mosau jaanong ke re betso ke a itumela go bolo dirile tiro e ntseng jana. Letsibogo project ke ya gagwe a re nne le ene mo go yone ke o ngwana a lona ke ngwetsi ya me me ga se ya me ke le nosi ke ngwetsi ya lona botsadi ke o ra le monela mo supporteng. One person who's very headstrong when I believe in something. Fa ke batla sengwe ke lwa ka tsotlhe tsa me gore ke se fitlhelele. Because my eyes are always on the prize. Mme wa Mpata Mosepedi o ipaakanyetsa go emela lefatshe la Botswana go dikgaisanong tsa Mrs Universe tse di tlang mo dikgweding tse 2 di tla tshwarelwa kwa lefatsheng la South Korea. Thato ra nna BTV News, Jwaneng.
lefatshe la Malawi le lekeleditse terekere ya ntlha mo Afrika e berekang ka motlakase wa marang a letsatsi Africat kana Africa Tractor go bolelwa e tla thusa balemi go tokafatsa thobo le go lema mmu o meletseng thata. African Tractor ke lenaneo le le simolotsweng ke lefatshe la Nyilane le lekgotla le ikemetseng kwa Malawi la Tiyeni. Terekere eo e fentse seetsele sa Milken Motsepe sa Marinyane a sa kgotleleng tikologo. Terekere eo e bereka marang a letsatsi le dibeteri go tlhalosiwa fa e tla thusa go tokafatsa temo mo kgaolong ya Afrika gape e tla tsewa balemi ba senang motlakase. Over decades, what has happened with our soils is there is a compacted layer. So compact that even the penetration of roots is challenged. Even infiltration of rainwater is... Mo dingwageng go ntse go na le bontlha bongwe jwa mmu o omeletseng mo medi le metsi a pula a palang go tsena mo teng. Ka fa terekere e e kgweetswang ka teng go pharologano ga gona e tshwanang le yone mo Afrika. And that is quite unique because we don't have such tractors around here. And those who have traveled in Africa, they say, not even in Africa, we don't have. So when we're trying it, we see that sometimes maybe it goes off, sometimes it's okay. Yone e a bereka mme go tlhokana le dipaakanyo tse di seng kae. Even if it does the job very well, but it's not really breaking the way we want, like the way we do debate farming. Some people from neighboring villages admire us, saying our village... Batho ba metse e mengwe ba re tswela pelo ba re re na le mpho ya modimo re na le motlakase o re thusang tsatsi lotlhe. To TV screens the whole day and the whole night. The whole night. O se re digela jaanong ka go lebelela tsa metshameko. Ke a go leboga jalo kaelo sa bone nako ke a tsa metshameko tsa in context tse tlang go gona ka Thato More Mothoetso Madume ha re bepego e di gogang kwa pele e re jaaka dikgaisano tsa banana ba dingwaga tse di ka fatlase ga masome a mabedi tsa mabelo tsa World Athletics di simolola gompieno kwa Peru. Setlhopha sa Botswana se tla simola kgaisanyo eo gompieno ka lebelo la bomme la 4x400 meters la di heat. Lebelo le tla akaretsa batabogi ba tshwana le Ame Bogoma wa rona Tonisane le Wedu Matiwe lefatshe seleka Justice Oratile Frederick Mataitai me o le tla simolola metsotso e le masome a mabedi le botlhano pele ga nako ya botlhano. Makgaolakgang a lebelo leo ona solfetse go tshwara metsotso e le lesome pele ga nako ya bobedi phakela. Setlhopha sa Botswana se tla gaisana gape mo lebelong la 200 meters ka sethunya majama 4x100 meters ya bomme le 4x400 meters ya borre 400 meter ya borre ga mmogo le 4x4 mixed relay. Fa re tswelela mookamedi wa tsa setegeniki yo mošwa kwa lekgotleng la Botswana Football Association Kaelo a re o tlhaloganya maikarabelo a tiro ya gagwe mme o tla dira ka botswapelo go thusa lekgotla leo le le okametseng kgwele ya dinao mono gae mo maitlamong a lone a go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Kaelo o rufaditse se mo puisanong le lekalana la metshameko la BTV News. Ka tla go kgakole le Pako Setereke ba rulagantse pego e latelang. Mokatisi yo wa pele wa setlhopha sa Gaborone United le Security Systems o ne a tlhalosa fa maitlamo a gagwe a ntlha e le go aga tshepo le tumelo ya gore o ka kgona maikarabelo a beilweng pele ke lekgotla la BFA le go nna le seabe mo letsholong la lekgotla leo la go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Regional football or regional development is also a key area that we need to focus our attention. Go tlhabolola kgwele ya dinao go tswa ko moding kwa dikgaolong ke sengwe se re tshwantseng go se tsaya ka tlhoafalo ka gore batshameki ba ba tshamekelang ditlhopha tsa setšhaba tse di kwa tlase ba bonwa gone koo mme re tshwanetse go itebaganya le dikgaolo tsa BFA go rutuntsha bakatisi ba ba ka berekang le bana ebile ba ba tlhaloganya. They come from the regional clubs, so the attention should be
on regions. Kaelo o gateletse gape fa kgwele ya dinao ya bomme e tsweletseng ka go gola mo lefatsheng leno e tlhokana le kemonokeng e tseneletseng, sengwe sa tlhalositseng fa a batla go se fitlhelela mo ngwageng tse 4 tse tla bong e le mogolwane wa tsa botegeniki kwa Botswana Football Association. The strategic goals you have also the women football, which is in my lab. Women football, I mean, maitlamo a mangwe ke go itebaganya le go tlhabolola kgwele ya dinao ya bomme mo nakong eno Gaborone United e dira bontle e ile kwa makgaolakganyeng ebile e ka nna iponela phatlha kwa kgaisanong ya CAF ya bomme, mme maikaelelo ke go tswelela re rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme e ka tlotlomatsang lefatshe leno. There are areas where we still need to do more to develop the women's sport. So I think that is also a focus that we can do that. Tsholofelo ke gore mogolwane o mošwa yo wa tsa botegeniki kwa BFA o tla thusa lekgotla leo go tlhabolola kgwele ya dinao mo lefatsheng leno jaaka e le motshameki wa pele ebile a nnile mokatisi mo lekeng ya monogae. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mokwaledi wa lephata la banana bong metshameko le ngwao me Bridget John o go tlile dialogane tsa dithuto tsa bokatisi tsa CAF A license go dirisa dikitso tse ba di amoleng go tlhabolola seemo sa kgwele ya dinao monogae. Me John o buile se kwa moletlong wa dialogane tseo mono Gaborone ka go somolelekwa wa latela. E re ka seemo le selebego sa kgwele ya dinao se tsweletse ka go gola le go thabologa lefatshe ka bophara. Dithuto di tsona tsa CAF A ke nngwe tse di botlhokwa tse lekgotla le okametseng kgwele ya dinao mo kgaolong ya Aforika la CAF le rotloetsa mafatshe go netefatsa gore bakatisi ba na le tsone ka se e le tsela go godisa kgwele ya dinao mo Aforika. I believe that with knowledge and understanding of the game acquired from this training, our graduates are ready to take football to the next level. I challenge each one of you. Ke dumela gore ka dikitso tse le di anyoleng go tswe mo ditong tse le mo seemong sa go ribolola batshameki ba tlhwatlhwa, mme ke le kgwetha gore le ye go dirisa dikitso tse go thabolola selebego sa kgwele ya dinao mme gape le lebe konte ga lefatshe leno, mme ga re ka dira jalo re tla bo re thabolola metshameko mo monogae. Creating sustainability in the sport industry with all its associated value chains. These graduates that we are gathered here to celebrate shall henceforth preside over a total transformation of football in Botswana. Dialogane tse ba tsile go etelela pele thabologo ya kgwele ya dinao mo Botswana e tantshang maduo a nametsang. Re la baeteledipele ba kgwele ya dinao re tla tswelela ka go netefatsa fa kgwele ya dinao ya rona e kgatlhisa ebile e ngwe ka babeeletsi. Conducive for commercial success. Mo godimo ga mo lekgotla la Botswana Football Association le bone ba bona go le maleba go netefatsa fa dithuto tsa mothale o di nateng mo gae ka di tsamaelana le lenaneo la bone la go thabolola kgwele ya dinao. Coaching course is about organizing the information that you already have. Dithuto tsa bokatisi di thusa go netefatsa fa bakatisi ba dikitso tse di maleba ka gore bone ba se ba kile ba tshameka kgwele ya dinao. Le sa tswa go naya dithuto tse di rutang go dira dilo ka tshwanelo ka gore le ntse di dira fela ka go tlhoka kitso mme dithuto tse di bankanya seo. Information to practice certain things in certain ways. It is a pleasure moment to recall the demanding times we spent together in journeying. Truly none of us will go itumedisa fa re gopola dinako tse di thata tse re ne ra di ralala ka nako ya dithuto tse, mme ka gore ne re batla go atega re kgonne so ebile re tshwanetse go itumelela se. Into great use of in order to achieve what marks this graduate event. Dithuto tse tsa CAF A tse e lengwe tse dikgolo mo lekgotleng la CAF di simolotse ngwaga o fetileng mme e le lekgetho la bobedi BF ba di tshegetsang monogae. Bakatisi ba feta 20 go tswa mo mafatsheng a Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini le Aforika Borwa ba ne ba aloga mo dithutong tse. Kagiso Molele kwa PTV Sport, Gaborone.
Kwa bokhutlong moanamisa mafoko wa setlhopha sa Mochuri Santa Chiefs Boraro Moseki a re morago ga go iphuta metlhala setlhopha seo se boetse kwa leking e kgolwane go busetsa seriti sa sone. Setlhopha seo sa magosi se ntse se le kwa leking ya First Division South morago ga go fologa ka paka ya 2018-2019 mme jaanong se rekile maemo kgotsa status sa setlhopha sa Masitaoka gore se phadisane mo leking ya FNB Premiership mo pakeng ya 2024-2025. Kgomtswa Sefako ka dintlha. Fa e sale ba fologela kwa leke ya First Division ya Borwa banna ba ba kgateng ba ntse ba aparetswe ke dikgang tsa dikoloto le go thoka go iketa mme jaanong morago ga phuthego ya bona ngwaga le ngwaga go swepega fa tsotlhe di boetse meriting go tswelela pele. And in our annual general meeting re ne ra tsaya tshwetso ya gore now we are ready to compete mo Premier League, and with that we approached several teams including Chadibe FC, VTM, but unfortunately for us ga ra ka ra khona go dumalana ka tse pedi tse tharo tse neng re di bana pele, but the good side is re ne ra approach ba Masitaoka ra dumalana ka status sa bone gore re se reke, and I can confirm to you that ya ka rekile status gore a gore re tla be re tshameka mo Premier League. Go boela mo leking ya kgolwane ga setlhopha seo sa Chiefs go solofetse go se thusa go tsweledisa kgolo ya sone jaaka dingwe tsa dithopa tse dikgolo tsa lefatshe leno jaaka se se gapile league ya Botswana Premier makgetho a le mane ga mmogo le dijana tse dingwe tsa dikgaisano ka go farologana di le 11 fa e sa le ka ngwaga wa 2008. Ana go fologa ga rona ha o ka gakologelwa morena Mochuri Santa Chiefs ne re na le some internal issues tse ne le gore we had to solve them. The key most issue e le yone ya privatization of the team, so yena hela nkete ya re lo tlhanyanyana, but the most important thing se re ne ra bona go le botlhokwa gore yana we are ready to compete e ne le gore yana we are seeing the waters settling ka khanya teng, so go ga teng hela go tla re ha le dula e bile go ka re thusa le gone gore re compete enough. A o ka lebella Mochuri Santa Chiefs mongame it's a sellable product. So we have a business partner who will soon we are just waiting for the special day gore re khone gore re mo ribolle ka tsela e tla beng re tlhophile le ntle. Go tlhomamisa fa ba itsetela mo leke ya FNB Premiership dipaakanyo tse di masheta di tsweletse go netefatsa fa ba sa boele ko First Division. This past weekend, Saturday, an international friendly, our boys performed exceptionally well. We managed to beat Mbabane Highlanders 1-0. Basimane Neba Express and Neba Super Tota, they are ready for the Premier League. We have signed several players. Quality. Most of the players they have been playing in the Premier League. So with that, we build the experience. We are underdogs ha se re compete. Mochuri Santa Chiefs e simolola paka 2024-2025 ka go mekamekana le setlhopha sa Phalape sa Morupule Wanderers kgwedi e tang e le 21 kwa lebaleng la Phalape. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Kgomotso Sefako a re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa In Context. A re boe re kopana gape ka nako ya bone mo dikganyeng tse dingwe tsa metshameko mme ka sena sebaka In Context ya tswelela.